Vitaisha vipi vita vya madhehebu? Wengine wanasema dini yao ndio bora, wengine wanasema siku yao ndio bora. Hivi vita vitaisha vipi? Vita vya madhehebu. Ninajiuliza moyoni, nani atatusaidia? Migawanyiko imezidi, nani atatuunganisha? Ni nani atatusaidia? Nani ataleta amani? Tukiendelea kugombana hivi tutafikaje mbinguni? Ni nani atatusaidia? Tuache mabishano bure, maana sisi sote tuna tumaini la kumwona Mungu siku lele. Wasabato wanasema siku yao ni bora, wa Jumapili wanasema hao ndio bora. Kila mmoja anasimama kwa nguvu, lakini upendo uko wapi kati yetu? Je, Mungu anaangalia siku pekee au anaangalia moyo wa mwanadamu? Maana bila upendo hakuna njia, bila umoja hatufiki mbali. Ni nani atatusaidia? Nani ataleta amani? Tukiendelea kugombana hivi tutafikaje mbinguni? Ni nani atatusaidia? Tuache mabishano bure, maana sisi sote tuna tumaini la kumwona Mungu siku ile.